He nui, he tere, he tīma kaha. Tēnei o ngā wā ki te rere pai ngā wairua, ki te hikaka katoa mātou, mo ngā whakataitai, e karapinepine mai ana, engari nui ake te wairua hikaka i tēnā no reira e pai ana mātou. He wawata nui tōki tēnei, he pumanoa nui tōki tēnei, koia te take ko hoki mai au, kia pakari ai ngā tama mo ngā whakataitai e heke mai ana, ngā whakataitai āmotu, ārohe. Kei te rite te tīmatuakana o Te Whānau Tahi mo te whakataitai poirewa ārohe i tēnei wikine. These tama have kind of grown into young men, and so they understand the concept of how to work as a team and how their emotions affect others in the team. I te rātau i waiwai tapu te tīma ki ngā whakataitai āmotu. I tēnei wikine ka tai atu rātau ki te tōna mana ārohe, kia pakanga, kia whaituranga atu ki ngā āmotu. Ko tā te kai whakaakua Jason Tiatia, e whakamanawa ia ki a rātau. I think the difference now is that we now have a different belief. Last year was all about, let's just make it, right? Let's just participate and see what happens. I think this year we have one of the best chances at the Kura with the players that we have, the calibre, the coaching staff. E ai ki te kāpene o te tīma, Campbell Kadaya, ko te tahi o a rātau nei rautaki toa, ko te kōrero i tō rātau nei reo rangatira. Luengo e nei ngā kura, he tauhau ki tēnei reo. Kāmutu i a mātou e kōrero ana ki te kite i a rātau e, hea te ana, hea tāna, hea tāna. Ko tētai atu wero ko rātau anō, ko rātau kia rātau, o rātau whanonga, o rātau aro ki te kēmu hoki. Ētahi wākāhua wiwi wāwā haere, no reira koia pē te wero nui. Hei a pōpō timata ai te whakataitai ki te pūtahi poi tarawhiti ki o Tautahi me Pioneer Stadium. Ki reira, ka pakanga atu ki arima te kaumāwaru ngā tīma, puta noa i te rohe. Halle Taite-Pitama, Tahu News. Ko te reo.